Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngày giờ khi đoàn hấp đang commentกับพาดว่าก้อยกับไปแค่ Kumba niru ni dan pedang gamet kapat kapakot kabakia. เต้มันตากับสงีงิมดและอายุดุดุ Nimut banta make up simple make up. งิมดบันตา simple makeup ให้ดุดุนมาบาดานเพลงจอมพีบา request กองสงบพาบันเป็นเอียงี้กุมโนบันตา simple makeup ดับเป็นดันกรรมยาอุซีซีครีมบีบีครีมเต้มันตากับสงีงินเป็นเอียพีกุมโนงิตา makeup ดาซีซีครีมบันเอบีบีครีมมาTengi don hangne ya u CC cream te ladapi don BB cream ro mlele pla banta ya u BB cream dengan pen IHP da Lakme 9 to 5 CC cream te pet ya kana ka video hadu bakot ngan ta hai du ma te khnang ba pin yo I ba te tangkom ta hi kana ka video pet ya kana ka video ha du bakot wanam skip ngan pen IHP kum no ngita simple makeup da ka ba pendon kam da ki kat to ka ne ki tiar makeup Temen ta ngi shwa dengan yai chakmat jong kane ka video ngi kwa ban yathu yapi idu ila da banta ekikato kane kane ki skincare product kom vitamin C serum na Dermaco te ila da banta Dermaco vitamin C serum te haden ba ila da banta vitamin C ita patsa dot anki te pisngeu kum no pilong pisngeu ba kalong terkhong ne kum no neu dot anki idu idon oily skin te pe hadok mentaru idang padan kam beda dor anki moisturizer te pisngeu tena ne emyo ne Ha ngas ngutenan ba. te don ba klianga ba kong oily padat ka skin ngan ta da kai te best recommendation da banta jong pi te pila ban choose kum dor anki ma best ba te la da pidon sensitive skin ru pila ban padan kam yo ne te haden ba ira de banta moisturizer ta patsa haldi sunscreen na Dr. Shed te tangkum ne hi kane ka morning skincare jong idudu te manta pat ngen pen EAP mo ya kane ka simple makeup te shwa bengin ta makeup te idudu mo namar bana do men step ita ya kine ki skincare product te manta nga ong ya I ba inta dor an ki khandian te phila hi ban le ya mo ya ki skincare product but ya makeup hakaju ka por namar ba bun bhan apteng jongi ba ong o ladangi ta makeup tem le ladangi ngim pran ka me ki vitamin C serum moisturizer but sunscreen lada phi pran ka me ki skincare product belong lightweight kum to tem le lada phi pran kam make lada phi pran kam skincare product kum to shwa jongka makeup la ne foundation kum to te phela hi ban pran kam te ila de banta moisturizer te menta pat ngin pran kam da naika phila ban pran kam da kano ngidon hangne mo ngidon naika primer ru te ngidon Lakme primer ru te phila ban pran kam da phi don primer te phila ban pran kam primer shwa namar ba primer ula bha ban pen ma pendap ya kane ka thliu badan ha ka dor khmat ka jong phi te balai ni pran kam primer namar ba primer kala bha ban pen smooth ya ka texture jong foundation jong phi la bha ban pen smooth foundation haden ma phila de ban ta primer kum ne ma primer ude way ubadon kam bha primer de way ubadon kam bha hatla da phita makeup ma ngila da banta primer lagel oragel da wan ga hey am kanen do am kanen te pe ngila da ban pran kam primer na naika pila ban pran kam da oragel pila ban pran kam da kano ka primer ro ma The next part ngin move no shaka BB cream dera BB cream CC cream de CC cream Lakme 9 to 5 complexion care cream 01 beige te uneru don bun jait ha don beige don mo kat kum ka skin tone ka jong phi te pe hang ne la lot nga la de ban pelot bun teli bha ka tube te ngas ngau tanat ha ya ka CC cream hagapo bangam kwa ban le heavy makeup kum to tenga shade ban pran kam da kane ka CC cream te la jan lot hang ne tem le ma ngi la hi ban pran kam
Te mentang nanta CC cream ya i duduk. Pegi klaim pedan kam mo namar ba kane ka make up kade ka simple make up te nginta tang ka to kan di make up product. Te haden mangila ada banta primer te ngin move no sya CC cream. Pila ban pedan kam na pons na mo kat kum ka jing kwa jong pi. Don ba ngel tenat banta yo pons CC cream BB cream gum to pila ban pedan kam BB cream CC cream ru kade ka juhi. Dengan blend shwa hadin mengalak daban blend ngan sa pen ibiang pe. Te ngalak daban tak shi layer te mentang ngan tak patsa a layer mah bahkan cover bha yaw neu. Oh pimples but acne marks. Nong kam lak re ban cover lot tang bam lele mah. Persyang bat min persyang bay daw ne mah. Ngadon hi yaw neu color corrector tang ba. Pi ong pat balong simple te ngim kwa ban penbun than ni kini ki makeup product tak ada. Te mentang anta pat harendang jong idu duru nomar ba rendang ru mi haban ta mah. Te duduk ila da banta CC cream. Bentapat ngan tak isa i powder. Nah. Powder kendet. Te pilak ban pedan kam da translucent powder mah. Translucent powder. Te ngi pedan kam na PAC. PAC translucent powder best bha. Baik. Kedia ke brush jangan te lele kumne rumah. Tinggi perankan translucent powder na PAC. Kani kapen blur ya ka makeup jong thema. Te mentapat kan perankan sa blush. Lada pikwa kan perankan blush, pilak kan perankan lada pim kwa te kasyong ha pima. Te ngapat ngasngal tenan ha ban tak blush. Pipat pisngal kum no dudu. Ngasngal tenat. Ngaruh ngasngal tenat ha ban tak blush tak ada mah. Kwa ban at color kendian mah. Te. Kwa tang ban pensyai kendiat ya ka skin ka jong phim mau kwa ban tak make up kum to ka balai dan kam phim kwa ban tak balong heavy kum to te phila tran kam tang kum ne ru la biang. Iduk-duk le dang kena dang red kum ne te kani kaya hap ha. Pek yang pedan kam da ka ju hi eyeshadow. Ngidan eyeshadow tang ba mah lele ni pedan kam da ka ju hi. Kani kaya rabru ya phi lada phim dan mah lada phim dan blush ru phila ban pedan kam da eyeshadow. Bamlong glitter kum to te phila ban pedan kam da eyeshadow ru. Te ngala da bantak blush ya dudu but eyeshadow da ka ju hi da blush 2 in 1 nah. Dan kam ha hang neru da blush hang neru da blush mah. Te mentang ngan pedan kam sa eyeliner phila ban pedan kam da kano ba phi pedan kam. Ni pedan kam da Faces Canada. Tang kendiat hiang ni. Siapa apa itu? Te mentang ila da banta eyeliner, mau ngata tang kum nehi ngam kwa ban pen long heavy. Te ngata tang kum nehi, la yo i tharai, tang kum ne. Te mentapat ngen tak ska sa lip gloss mah. Minta sa lip gloss te lip liner. Lip liner lada pikwa, lada pimkwa, tem lele la banta da kano mo. Te ngin pelat ya kane ka video shibet mah dodo. Nama bala syai kade ka Christmas. Kita bakwa ban tak make up ken yo idea mah.
te mentang ipran kam dan lip tint te lip tint tambahkan ni kalau terkong bah ada pem moisturize bah ya ke lip jong pema te pihaban husiar bah ada pita ya ke lip tint de tangkan ne mo kano ke lip tint kalau kum ta he kani kadai ka face mask te snip ma Hari dia kata juga. mà cái này cái make up cái long tăng cùng này hi long simple bang ibran kam tăng primer CC cream na Lakme eyeliner but lip liner blush tăng cùng ta hi but spray ada phim don spray rum lele te phila ban ibran kam kat ka ba phidon ha yeng kum to te ibran kam ru sa loose powder đây te tăng cùng này hi cái này cái make up te benta kala long glow ba na marba ibran kam nyau plum face mist te mentapat yang pen AP sahaka sama sunlight in shoot ya kan video ha sunlight na marba mentang i shoot without sunlight te mentapat yang late habar yang pen AP with sunlight te page do siapa kumne tinggal ada bentak simple make up ya do te kalong kumne mah te tharai phila ya yo ihi ya kan ka make up look kane ka simple makeup video kalau voice ka bakot lada pi internet Jangan lupa like, share, dan subscribe. te ngin pen kot no e kane ka video hang ne te ngin sai kan dok pat ha ka video bye bye take care stay safe all of you